السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dukomeje isomo ryacu rya fiqhi mu gitabo cya manhajus salikin wa tawdihu al-fiqhi fi ad-din. Ejo twarebeye hamwe umuryango ujyanye na izalatun najasati wal ashya'in najisa, gukuraho umwanda, wal ashya'in najisa, mbega gusukura ugakuraho umwanda n'ibintu bya najis, n'ibintu biriho umwanda. twarebeye hamwe yuko wayakfi fi ghasli jami'i najasati ala al-badani aw ath-thawbi aw al-buq'ati aw ghayriha an tazula 'aynuha 'anil mahalli. twarebeye hamwe yuko bihagije mu koza imyanda yose, mu gusukura ukuraho imyanda yose iri ku mubiri, aw ath-thawbi, cyangwa ku mwambaro, cyangwa ahantu, cyangwa ahandi hatari aho havuzwe. Birahagije mu koza ukuraho umwanda uri ku mubiri n'ahandi hatari aho ngaho, antazula aynuha, ku mwanda ubwawo wavaho aho wari uri, anil mahalli, ukava aho hantu wari uri. Nyuma y'aha ngaha anil mahalli, twabonye yuko muri iki gitabo turi kwiga hari interuro itaravuzwe ariko iri mu bindi bitabo, cyangwa se iri mu gitabo cya manhajus salikin. Iyi nteruro ijyanye no gusukura uvanaho umwanda ariko ku bijyanye n'incuro zo gusukura. Iyo nteruro ngiye kuyisoma mu cyandikwa, ubwo namwe murandika insha Allah. Ndayisoma mu rurimi rw'icyarabu maze na nyuma y'aho ngaho tuyisobanure insha Allah. Iyi nteruro ikurikira nyuma ya anil mahalli, ikurikira anil mahalli, naho Sheikh yavuze ati, mwandike, naho Sheikh yavuze ati, li anna ash-shari'a lam yashtarit fi ghasli jami'i najasati adadan illa fi najasati al-kalbi, fashtarata fiha 7 ghaslatin ihdaha bit-turabi. Iyi niyo nteruro itaranditswe mu gitabo turi kwiga ahangaha. Ni interuro iri mu gitabo cya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, nyuma y'ijambo anil mahalli. Sheikh amaze kuvuga ati wayakfi fi ghasli jami'i najasati, ngo biranahagije mu koza ukuraho imyanda yose ala al-badani, iri ku mubiri, aw ath-thawbi, cyangwa ku mwambaro, aw al-buq'ati, cyangwa ahantu, aw ghayriha, cyangwa hatari aho havuzwe. Birahagije mu koza ukuraho iyo myanda yose, antazula aynuha, kuba umwanda ubwawo wavaho, anil mahalli, kuba umwanda ubwawo wava anil mahalli, wava aho hantu. Aranje aravuga ati, atanga impamvu, aravuga ati li anna ash-shari'a, kuki bihagije ko umuntu yakoza umwanda ukavaho ubwawo. Aravuga ati li anna ash-shari'a, kubera ko intumwa sallallahu alayhi wasallam, li anna ash-shari'a, kubera intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, lam yashtarit, ntiyashyizeho, lam yashtarit, ntiyashyizeho, fi ghasli jami'i najasati, mu koza uhanagura imyanda yose, ntiyashyizeho, lam yashtarit, ntiyashyizeho, fi ghasli jami'i najasati, mu gusukura, mu koza usukura imyanda yose, ntiyashyizeho adadan, umubare runaka. Ntiyashyizeho mu gusukura imyanda yose adadan, umubare runaka. Ntiyigeze ishyiraho mu koza imyanda yose adadan, umubare runaka, illa fi najasati al-kalbi, uretse ku mwanda w'imbwa. Illa fi najasati al-kalbi, uretse ku mwanda w'imbwa. Fashtarata fiha, adushyiriraho ku mwanda w'imbwa. Fashtarata fiha, yadushyiriyeho ku bijyanye n'umwanda w'imbwa 7 ghaslatin, koza icyombo inshuro 7. 7 ghaslatin, koza icyombo inshuro 7. ihdaha
imwe muri zo, mbega muri izo nshuro, biturabi hagakoreshwa igitaka. Ihdaha imwe muri zo, biturabi hagakoreshwa igitaka. Ihdaha imwe muri zo hagakoreshwa biturabi igitaka. Wallahu a'lam. Niyo mpamvu Sheikh ahangaha rahimahullah yavuze ati ngo biranahagije mu koza ukuraho imyanda yose iri ku mubiri cyangwa ku mwambaro cyangwa ahantu cyangwa ahandi hatari aho havuzwe, kuba umwanda ubwawo wava aho hantu. Ibyo biba bihagije. Mu gihe ugiye kuhoza, ugiye kuhanagura, mu gihe ugiye koza uwo mwanda, ugiye gusukura ahari umwanda, biba bihagije kuwoza utagendeye ku nshuro runaka. Arangije atavuga ati ngo li anna shari'a, kubera ko intumwa y'Imana, aho igihe mubonye ijambo ashari' igitabo cya fiqh, ashari' bisobanuye Allah cyangwa intumwa y'Imana. Ashari'u bisobanuye Allah cyangwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ashari' mbega ushyiraho amategeko mu idini. Ashari' ni Allah cyangwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ashari'u bisobanuye Allah cyangwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Mbega ushyiraho amategeko mu idini ni Allah, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Aha twakoresheje ijambo ngo li anna shari'a, kubera ko kubijyanye n'inshuro no koza ushingiye ku nshuro runaka, ku mubare, ku nshuro 7, inshuro 7 byaje muri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ni kuvuga rero ngo li anna shari'a, shari'a iraza gusobanura intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Hari n'igihe hakoreshwa ashari' hagamijwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Rero avuga ati babihagije ko umwanda ubwawo wava aho hantu, li anna shari'a, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam lam yashtarit, ntiyashyizeho fi ghasli jami'i najasati, ntiyashyizeho mu koza ukuraho imyanda yose, ntiyashyizeho adadan, umubare runaka. Niyo mpamvu yavuze ngo bihagije ko umuntu ahavuzwe hose ku mubiri w'umuntu cyangwa se ku mwambaro cyangwa ahantu umuntu agiye gukorera iswala cyangwa ahandi hatari aho ngaho, biba bihagije ko mu gihe wasukuye umwanda ubwawo wavaho utagendeye ku mubare runaka, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ntigeze ashyira mu guhanagura, ntigeze ashyira mu koza iyo myanda iri aho hantu havuzwe, ntigeze ashyira mu mubare runaka, illa fi najasati al-kalbi, uretse ku mwanda w'imbwa gusa niho yashyize umubare runaka, nkuko byaje muri hadithi iri muri Bukhari na Muslim. Fashtarata fiha, yashyizeho ku bijyanye n'umwanda w'imbwa. Fashtarata fiha, yashyizeho ku bijyanye ku byerekeye n'umwanda w'imbwa, yashyizeho 7 ghaslatin, koza icyombo inshuro 7. 7 ghaslatin, yashyizeho koza icyombo inshuro 7. Ihdaha, imwe muri zo. Ihdaha, imwe muri zo, mbega muri zo 7, muri zo nshuro 7, biturabi hagakoreshwa igitaka. Imwe muri zo hagakoreshwa igitaka, uko tubisanga muri hadithi muri Bukhari na Muslim, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze iti tahuru ina'i ahadikum, tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna biturabi. Naho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze iti tahuru, gusukura, ina'i ahadikum, gusukura icyombo cyumwe muri mwe, gusukura icyombo cyumwe muri mwe, idha walagha fihi al-kalbu, igihe imbwa yakirigase. Idha walagha fihi al-kalbu, igihe imbwa yakirigasemo. An yaghsilahu, nukoza icyo cyombo. An yaghsilahu, nukucyoza. 7 marratin, inshuro 7. Nukucyoza 7 marratin, umuntu kucyoza nukuba yacyoza 7 marratin,
inshuro 7 ulahunna imwe muri zo biturabi agakoresha igitaka, imwe muri zo 7 agakoresha igitaka. Iyi niyo hadithi Sheikh yavuze yuko yazanye agaragaza yuko uretse gusa ku mwanda w'imbwa gusa n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yadushyiriyeho umubare runaka inshuro 7, naho indi myanda yose ishigaye ku mubiri w'umuntu cyangwa se ku mwambaro cyangwa ahantu ho gusarira cyangwa ahandi hatari aho ngaho, umubiri w'umuntu umwanda ubwawo babihagije kuba umuntu yakoza ahari umwanda mu gihe umwanda umaze kuvaho, babihagije ntabwo twiye dushyirirwaho inshuro runaka. Ikindi naho Sheikh Isa avuga ati wal ashiya'u najisa, n'ibintu by'umwanda ubwabyo arabivuga baulul adamiyyi ni inkari z'umuntu, wa adhiratuhu n'amazirantoki ye, ubwo ni umwanda w'umuntu, wa adhiratuhu n'amazirantoki ye. Iyi myanda uko ari 2, inkari z'umuntu n'amazirantoki ye, iyi myanda uko ari 2 huma najisani bil ijma'i, ni imyanda 2 abamenyi bemeranyijeho ko ari imyanda, nta gutandukana kuri iyi myanda 2, abamenyi ntigeze batandukana kuri iyi myanda 2. Nyuma ya gihamya zaje zigaragaza ko ari najisi, ndetse n'abamenyi bakoze iki, bayemeranyijeho yose ko ari imyanda 2. Ikindi Sheikh aravuga ati wadam, n'amaraso nayo ni umwanda. Adam, amaraso nayo ni umwanda, nkuko tubisanga mu mvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala, aho Allah agira ati innama harrama alaykumul maytata waddam. Allah aravuga ati mu by'ukuri Allah yabaziririje almaytata, ikipfishije, yabaziririje kurya almaytata, itungo ryipfishije, mbega ritabazwe, ryapfuye ritabazwe, waddam, n'amaraso, yanabazirije kurya amaraso y'itungo. Mu by'ukuri Allah abazirije almaytata, kurya itungo ryipfishije ritabazwe, waddam, n'amaraso. Iri dalili rigaragaza yuko adam, amaraso y'itungo, ari najis, ari umwanda. Azana wali hadithi Asma'a, Sheikh Dr. Sulaiman ibn Abdullah al-Qusayr hafidhahullah yazanye indi dalili ari gusobanura, aravuga ati aha turi mu busobanuro wali hadithi Asma'a radiyallahu anha, no kubera hadithi ya Asma radiyallahu anha intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam qalat, Asma yaravuze ati ja'at imra'atun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ngumugore umwe yaje agana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, faqalat, abwira intumwa y'Imana ati ara'aita, ngo yewe intumwa y'Imana mbwira, ihdana, umwe muri twe, mbega agamije abagore, umwe muri twe tahidu fi thawbi, ajya mu mihango yambaye umwambaro, yambaye umwenda, mbega amaraso y'imihango akajya muri uwo mwenda. Kaifa tasna'u, ese ni gute yabigenza mu gihe ayo maraso y'imihango yagiye muri uwo mwenda? Qala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yahise ibwira uwo mugore iti tahuttuhu, ajya kuraho ayo maraso ubwayo, thumma takrusuhu, narangiza awuvugutishe bilma'i, n'amazi, watanbahuhu, narangiza tunyangizeho amazi ahari amaraso, mbega awumese, watusalli fihi, narangiza asarire muri uwo mwambaro, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi yake na Bukhari na Muslim. Ubu ni uburyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yeretse uyu mugore y'uburyo agomba kwisukura aya maraso. Bigaragaza yuko amaraso, uretse amaraso y'itungo ryabazwe, ya maraso atemba ni najisi, nini dalili igaragaza yuko amaraso y'imihango ubwayo ari najisi. Ndetse na al-Imam an-Nawawi rahimahullah mu gitabo cye cya Sahih Muslim, muri Sharh Muslim, yaravuze ati ad-damu najisun bi ijma'il muslimin, yaravuze ati amaraso ni umwanda
nkuko abamenyi bose babyemeranyije, abamenyi bose b'abasilamu babyemeranyije, amaraso ni umwanda, ni najis, nkuko abamenyi bose babyemeranyije. Sheikh arakomeza aravuga ati waddam, n'amaraso ni najisi, illa, uretse yuko annahu yu'fa 'ani ad-dami al-yasir, uretse yuko yihanganirwa amaraso make. Bisobanuye amaraso make yihanganirwa, yu'fa 'an yasiri ad-dami min hayawanin tahirin, amaraso yihanganirwa ni amaraso make min hayawanin tahirin, y'itungo cyangwa se y'inyamaswa isukuye, ni amaraso make y'inyamaswa isukuye, fil hayati, isukuye mu gihe ikiri nzima, ni amaraso y'inyamaswa isukuye mu gihe ikiri nzima. Idha asaba albadana, igihe amaraso yayo akoze ku mubiri cyangwa se ageze ku mubiri w'umuntu, wa thiyaba, no ku myambaro, wal furusha, no ku isaso, ku gitanda cy'umuntu cyangwa se kuri matera y'umuntu, wal arba, n'igihe yageze hasi, yamenetse hasi, wa nahwaha, n'ahandi hatari aho ngaho. Amaraso make y'inyamaswa isukuye, mbega inyamaswa itari najisi, ayo maraso arihanganirwa, ntabwo aba ari najisi. Arangije aravuga ati wa mithluhu, n'urugero rw'ayo maraso, ad-damu al-masfuhu min al-hayawan, urugero rw'ayo maraso ya najisi ni amaraso yamenwe y'itungo, min al-hayawan al-ma'kul, ni amaraso y'itungo yamenwe, kwa kundi iyo itungo riri kubagwa ya maraso atemba ni najisi. Duna alladhi yabqa fi al-lahmi, hatarimo ya maraso asigara fi al-lahmi, mu nyama itungo, wal uruqi, no mu mitsi, hatarimo ayo maraso abiri. Aya maraso ari mu yasigaye asigara mu nyama nyuma yuko itungo rimaze kubagwa, wal uruqi, n'ayandi asigara mu mitsi, iyo arihanganirwa, yo ntabwo ari najisi, fa innahu tahir, mu by'ukuri abasukuye. Icyakane Sheikh aravuga ati wa minan najasati, no mu myanda harimo bawlu, inkari, wa rawthu, n'amase, kulli hayawanin, ya buri tungo cyangwa se ya buri nyamaswa, muharramin akluhu, ya buri tungo rizirijwe kuribwa. Ahanga inkari zose n'amase ya buri nyamaswa itaribwa aba ari najisi. Twandike ifaida, twandike inyungu munsi y'aya magambo y'interuro Sheikh yavuze mu gitabo cye cya Al-Mukhtaratul Jaliya. Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di yavuze mu gitabo cye cya Al-Mukhtaratu Al-Jaliya ku rupapuro rwa 22. Hano muri ta'liq, muri komanteri y'igitabo baravuze bati qarrara ash-shaykh Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di yemeje yuko anna al-baghla, yuko al-baghla, ikimanyi cy'ifarasi, wal himara, n'indogobe ubwayo, ibi byombi Sheikh yemeje yuko tahirani fil hayati, yuko byombi bibiri babisukuye mu gihe bigifite ubuzima. Kalhirri, atanga urugero, kalhirri, n'ipusi nayo irasukuye, hamwe n'ubwo itaribwa ariko ipusi nayo ikoze iki, irasukuye. Fayakunu riquhuma, amacandwe y'ibi bibiri, mbega y'ikimanyi cy'indogobe n'indogobe ubwayo, wa irquhuma, n'icyuya cyabyo, wa sha'ruhuma, n'ubwoya bwabyo, tahiran, birasukuye. Amacandwe y'ikimanyi cy'ifarasi n'indogobe n'icyuya cyabyo n'ubwoya bwabyo, tahiran, birasukuye. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yarkabuhuma kathiran, ngo kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ni kenshi yabyuriraga, ni kenshi yuriraga ikimanyi cy'ifarasi n'indogobe, ni na kenshi yuriraga indogobe. Turabizi muri hadithi, muri kitabu tawhid na cyatari twayigiraho, hadithi igaragaza yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yuriye
Muadh ibn Jabal avuga yuko kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ngo nari inyuma y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ala himarin, turi ku ndogobe. No kuvuga we n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bari bicaye ku ndogobe, intumwa y'Imana iri imbere, Muadh yicaye inyuma y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Igaragaza ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yuriraga indogobe yayicaragaho. Iyo hadithi niba mutagera muri kitabu tawhidi inshallah imbere muzayigiraho. Rero ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ngo ni kenshi yuriraga ikimanyi cy'ifarasi n'indogobe, falam yaghsil ma asabahu minhuma, noneho intumwa sallallahu alayhi wasallam niyoze ibyo zamusize muri ibyo byombi, yaba amacandwe cyangwa icyuya cy'izo ndogobe n'ikimanyi cy'indogobe. Ntabwo yawuzaga amacandwe cyangwa se ururenda rwazo, ibyamukozeho mu rurenda rw'indogobe cyangwa se n'ikimanyi cy'indogobe n'ifarasi. Nibigaragaza yuko amacandwe yabyo ndetse n'icyuya cyazo ntabwo ari najisi. Wala amara bitaharruzi minhu, ko nta nubwo yigeze ategeka kwirinda amacandwe y'ibyo byombi bibiri, ntabwo yigeze ategeka kubyirinda. Kuko iyo biza kuba ari najisi yari kuvuga ati mu gihe umuntu yuriye ku farasi ajya akora iki? Ajya yisukura. Sheikh aravuga ati amma luhumuha fakhabithatun, ngo naho inyama zabyo, inyama z'ikimanyi cy'ifarasi, wal himar, n'inyama z'indogobe, fakhabithatun, ni kizira, nimbi, ntizemewe kuribwa. Inyama zabyo ntabwo zemewe kuribwa. Ariko byo ubwabyo, ikimanyi cy'ifarasi n'indogobe hamwe n'indogobe ubwayo, byo ubwabyo mu gihe bikiriho, mu gihe bikiri bizima, ibyabikomotseho yaba amacandwe cyangwa se icyuya cyazo n'imisatsi n'ubwoya bwabyo ntabwo ari najisi. Wallahu a'lam. Sheikh aravuze ati ngo wasiba'u, turi gusoma ubusobanuro bw'amasala twasomye ejo. Sheikh aravuga ati wasiba'u kulluha najisatun, ngo n'inyama z'inkazi zose ni najis, ni umwanda. Wakadhalika almaitatu, nanone ibyipfishije byose cyangwa se intumbi zose ni umwanda, mbega ni najis. Illa maitata al-adamiyyi, uretse intumbi y'umuntu ntabwo ari najisi, intumbi y'umuntu irasukuye. Wama la nafsa lahu sa'ilatun, ndetse n'intumbi y'ibisimba byose bitagira amaraso atemba, y'udukoko tutagira amaraso atemba. Wasamaka, ndetse n'ifi, mu gihe usanze ifi yapfuye mu mazi cyangwa se kwa kundi umuntu aroba ifi ikaba yamugeraho yapfuye, ntabwo isaba kuyibaga, yemeye kuyirya. Wal jarada, n'inzige, buri n'izina babyita igiparara, ibyo byose biba bisukuye. Kawe nubwo wasanga igiparara cyapfuye uba wemerewe gukora iki? Wemerewe kukirya, nacyo kiraribwa, kiri mu moko y'isenene. Li annaha tahiratun, kubera ko intumbi z'ibintu biba bisukuye, intumbi zagiye zisukuye. Ahanga wenda amagambo yataza kumvikana nabi, intumbi y'umuntu ntabwo iribwa, wenda amagambo navuze ashobora kumvikanisha yuko wenda ibi byose byavuzwe, izi ntumbi zavuzwe ziribwa. Intumbi ntabwo yemeye kuribwa, ndetse n'udukoko tutagira amaraso atemba nk'umubu, amaraso y'umubu ntabwo atemba, isazi, ikinyugunyugu n'utundi dukoko twose tutagira amaraso atemba, natwo ntabwo amaraso yatwo ari najisi, ari umwanda. Ariko ntabwo tunaribwa, ahubwo ibiribwa ahanga navuze ni asamak, ni uguhera ku ufi, wal jarad, n'inzige biraribwa. Naam, wallahu a'lam. Ikindi kubijyanye naho Sheikh amaze kuvuga yuko amaraso y'itungo, Sheikh yavuze ati amaraso yamenwe y'itungo yandi atemba ni haramu, arazijwe, hatarimo ya maraso asigara mu nyama y'itungo, wal uruq, no mu mitsi, fa innahu tahir, mu byukuri ayo maraso yabakoze iki? Abasukuye. Sheikh Ibn Abdullah al-Qusayr hafidhahullah yaravuze ati
وقد سمى ابن قدامة من الصحابة الذين يرون العفو عن يسير الدم. الإمام ابن قدامة yitabuke cha al-Mughni ngo yavuze mu basangira ngendo binwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, yavuze amazina ya babandi babona yuko amaraso make ntacyo atwaye twabarirwa ko yihanganirwa. Yavuzemo Ibn Abbas wa Aba Hurairata wa Ibn Umara wa Jabiran wa Ibn Abi Awfa. Yavuzemo amazina y'abasangendo bose, Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira na Ibn Umar na Jabir na Ibn Abi Awfa. وذكر ابن بطال في شرح البخاري نا الإمام ابن بطال بجتاوشار قصوان صحيح البخاري يرفزتي قالت عائشة رضي الله عنها يرفزتي فمواتش عائشة رفزتي لو حرم الله قليل الدم يو الله أزاكو زريزنا مرسو ماتي يو الله أزاكو زريز مرسو ماتي لتتبع الناس ما في العروق وبانو باري قكوريكي مرسو أري mu mitsi y'itungo nyuma yo kubagwa bagakuramo ayo maraso, byari gutuma abantu bakurikirana n'amaraso ari mu mitsi y'itungo. Aisha aravuga ati walaqad kunna natbakhu al-lahma wal burmatu ta'luha as-sufratu. Ngo mu by'ukuri twatekaga inyama mu gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, wal burmatu ta'luha as-sufra, twatekaga inyama mbega kuzitogosa isafuriya yarengewe n'iki, yarengewe n'umuhondo, bega na wa muhondo w'iki w'amaraso bayasigaye mu mitsi, ni amaraso bayasigaye mu mitsi yivanze n'amazi agasa nk'umuhondo. Rero avuga yuko ariko byagendaga. Wa dhakarahu Ibn Taymiyyah fi al-Fatawa, na al-Imam Ibn Taymiyyah muri al-Fatawa yavuze iyi athar, nukuvuga amaraso make arihanganirwa. Ni dalili yuko amaraso make yihanganirwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.